Vani smo, a svi smo unutra. Zanimljiv paradoks, zar ne? Bog pira, drago mi je biti s tobom. I meni isto, evo, meni se ostvaruju snovi iz djetinjstva. Od uvijek sam htio biti u studiju sa Kekom. Ja isto, sanjao sam o tome još kad sam bio jako mali. Tako, to mi je kao Keko na vučjem tragu. A sa nama je ovoga i ne Zubar, nego Zuber. Dakle, da je Zuber... Da, to je bilo jedna želja u djetinjstvu koju sam brzo odustao, ali je ostala kao fama. U svakom slučaju meni je jako drago da imam osjećaj jednog dežavija, jednog drugog radija, kad smo se sretali po hodnicima, ali mi je drago da smo, ja ću biti ozbiljan koliko mogu, a vi idite po svom. A mi ćemo biti još ozbiljniji koliko ne možemo. Ja ni ne znam drugačije. Dobro. Evo kao za početak, kak ste se dopeljali ovdje? Ja sam primijetio da se zaista svi drže naputaka, čak i automobili drže razmak od 2 metra, niko mi se nije zabijao. Svi drže razmak osim onih starijih od 65. Oni se druže. Oni se druže. Dobro, okej, ali zato mi imamo danas i poruku na priču koju smo krenuli sa Air Plusom i to se zahvaljujemo gospodinu Puhovskom, profesoru, koji je pristao odmah dati svoju neku poruku svojoj generaciji i tu je neki cilj Air Plusa o kojem ćemo valjda pričati. Reci nam što je Air Plus odmah na početku? Znači, to nije Robert Plus, da se razumijem, nego je nastao iz Rap Film Festivala koji je, eto, zajedno i sa kolegom Kekićem i ostalim timom smo u nekom trenutku shvatili da, kao i druge kolege koji su u filmsko-festivalskoj industriji stali sa svojim pripremama, da je to najodgovornije da mi napravimo i tu smo onda u nekom zrakopraznom prostoru shvatili da, pripremajući digitalni dio Rap Film Festivala, jednu aplikaciju sa našim partnerima, da to već kao neka predarhitektura postoji, da ćemo svi onako biti u nekakvoj blokadi, a da smo svi dovoljno kreativni da možemo osmisliti jedan prostor za ne samo nas, nego prije svega one druge kreativce koji mogu doprinijeti i našim gledateljima, ja se nadam budućima, koji mogu u toj eri koja nas očekuje, ja bih nazvao era, gdje će biti teza. Takozvana kućna era. Ovo je zapravo 0. godina kućne ere i počela je u 12 sati i 10 minuta po lokalnom vremenu. Po lokalnom vremenu, da. I onda smo u toj varijanti razmišljali da bi bilo dobro da stvorimo taj prostor da svi mi možemo međusobno dijeliti te kreativne, bilo kakve vrste u smislu kućnih uradaka. Pa uradaka kućnih, jer će biti kućni, ali to su ljudi koji mogu od nekakvog izražavanja poetskog, književnog, glazbenog, filmskog i u tom razmišljanju, nećete vjerovati, od prošloga tjedna shvatili smo da se i pojavilo jako puno sjajnih inicijativa. Kao na primjer Ljudi za ljude, jedni pored drugih, odnosno jedni za druge akcija koja je isto sad počela pomagati starijim ljudima koji trebaju pomoć u ovoj situaciji. Zatim imate sjajnu inicijativu Kud nikud koju vodi Nora Krstulović. Izvrsno ime, ali se pojavilo i povremeno, recimo Massimo Savić je pokrenuo svoju priču kao glazbom protiv, na Instagramu glazbom protiv panike i tu smo onda skužili da bi bilo izvrsno, ali šta se događalo? I Keko, i ja, i Vanja, i Tena, dakle taj neki uži kor uz Silviju koja je tu s nama, smo shvatili da sve te priče saznajemo post festum. Recimo Petri Čeko imao sjajan koncert u svom dnevnom boravku prošli petak. Petri Čeku, koji je trebao imati svoj koncert klasične gitare i onda je to održao u svom, streamao je sam, znao je kako odraditi preko Facebooka. Meni je stvarno iskreno žao da nisam gledao taj stream i tu smo shvatili... Možda je neki o nekom podcastu ili... možda ga ima, da, ali hoću ti reći... Problem je u tome što Čeko je recimo jedan primjer, ali ima takvih sad u zadnje vrijeme hrpa. Ljudi... Kreativci su doma i u principu ne preostaje im ništa drugo nego da se nečim bave. I sad su se svi počeli polako baviti svojim takozvanim core biznisom, onim čime se inače bave, ali od doma. Problem nekog ko je publika je kako pohvatati sve to. Jer je to razbacano na raznim Facebook stranicama, na YouTube stranicama. Uglavnom ima ih posvuda i onda je u principu naša neka ideja bila da mi budemo kao neki agregator tog sadržaja, točnije da sa tog našeg mjesta, s tog Air Plusa koji je danas krenuo, bilo koji čovjek može izabrati
točno ono što mu odgovara s jednog mjesta, a ne sa 50 mjesta googlajući, tražeći i tako dalje. Dakle, na neki način nekakav dnevni centar Kao dispečer. Kao dispečer, Mi smo se prozvali dispečerima, Nije loše ime, skretičari. da. Ali mislim da je to dobro zato što svaka kriza donese neku dobru stranu ovog društva. Mislim da je tako i u regiji. Ono što je meni drago u tom medijskom smislu su u Večernji list nas je odmah podupro i stao kao nekakav partner i pokušava nam dati vidljivost. Al Jazeera Balkans je jedna sjajna televizijska kuća koja zapravo u regiji vrši funkciju javne televizije i oni su uz R Plus stali u onoj fazi koja je trebala biti za Arab Film Festival, ali su i ovdje zajedno s nama i u toj varijanti mi pokušavamo i želimo i regionalno, jer imate sjajnu recimo inicijativu u Sarajevu, volontera koji su krenuli jer su u istoj situaciji. Kenan Musić je jedan od njih koji je i s nama na Arab Film Festivalu pomagao. Vidimo da je i on tamo krenuo u jednu sjajnu priču i mi bismo htjeli dati mogućnost da se tu povežemo, pomažemo savjet. Mislim, fizički ćemo vjerojatno svi biti u nekom lockdownu ili ne znam, ali karanteni. život ne smije stati, da. Ni internet. I dok ne nam internet... Jer ako život stane, nema života. Formula je jednostavna, ja bih rekao. I onda dolazimo tu do 808, gdje su to kolege koje ja znam iz tog nekog svog života radija STN. Ja sam bio samo neki puležan koji je došao na zamisli gradski radio, koji su tu gradski dečki s centra, kužiš ono, ne. Ako te smijem prekinuti, kako se zvala ona emisija? Vodili ste ju ti i kolega Topsi. Rikoše. Rikoše. Da. Jer onda je to bila jedna zbunjola, jer je šira javnost tada mene ne poznaći, doista je bila uvjerena da sam ja jedan od mlađih članova HDZ-a u to vrijeme i gorljivi A Topsi džihadista. Topsi, ne, ja bih rekao umjereni ljevičar koji je eto u svojoj humanosti prihvatio jednog voditi. Tako smo se i predstavili da to se bio prvi Rikoše u kojem je on zapravo imao veliki takozvani fight unutar uredništva Radija 101 gdje je objašnjavao da on ne razumije da jednom mladom perspektivnom studentu koji eto ima drugačije uvjerenja od Radija 101 ne dajemo priliku da ima mogućnost da ima emisiju i da radi novinarstvo, jer je demokratičnost 101. I to je bilo teško objasniti nakon godinu dana ljudima da to zaista nije tako. Mene su ljudi koji su saznali kako ja tad izgledam i tako dalje, to je bio radio, ne televizija, nisu mogli vjerovati da ja nisam ono što glumim i glumili smo to, ja mislim, 2 godine. Čak smo dobili od HND-a nagradu. Priča se da si preživio nekoliko atentata. Dobro, to je sad druga... Čak je bio onaj drugi šuter u sjeni tamo. Da. Dobro, to je neko drugo doba. Mislim da nismo tu sad da pričamo o meni i moje karijeri. Mi smo na neki način i temponauti. Malo smo skočili u prošlost, međutim vraćamo se natrag. Ali vraćamo se na 808 zato što je Keko prijedlog bio kako smo se mi svi s godinama malo pogubili i svako je od nas onda neke kontakte. I to je ono što mi se sviđa. Mislim, mene jako veseli ovih tjedan dana. Koga god smo zvali, moje kolege sa HRT-a, moje kolege koje znam sa Nove TV-a, RTL-a, Kekini kolege, zatim Noru koju smo zvali jer je imala problem upravo sa streamanjem, a onda je Keko rekao ajmo razgovarati sa 808 i tu imamo nekakvu domaćinsku atmosferu da možemo streamati dok nije potpuni karantena i dogovaramo se što ćemo raditi i kako streamati kad bude i taj dio ako se dogodi. I svi su reagirali ajmo si pomoć, ajmo reagirati. Promptno i brzo. Što ja mislim da u ova doba kad imaš perspektivu, danas smo pustili redatelja iz Italije, Tonija Sakucija, koji je imao taj jedan jako lijepi poruku ne samo svojima ljudima u Italiji, nego i u Hrvatskoj, a to je sopravviveremo, vinceremo, odnosno mi ćemo preživjeti sve to, ali je to neka faza gdje moraš proći. Oni su naša moguća budućnost, što su Italijani, nedavno su neki dan, jeste gledali baš na RTL-u, kako su sebi slali poruke 10 dana ranije. Sad ovo što vi gledate u Italiji, recimo video koji možete danas vidjeti na R Plusu kao jedan od prvih videa, jest ta neka možda poruka naša iz budućnosti, možda. Nadajmo se da ne, jer što god ja mislim da je i većina u Hrvatskoj politički, ideološki o ovoj vladi, nekako je konsenzus u društvu da su se tu pokazali vrlo dobrima u korištenju sustava koji
očigledno nije rasturen totalno. Znači nekakav sustav postoji. Jučer smo gledali predsjednika Republike Milanovića, vrlo neobičnu poziciju u kojem predsjednik koji je suprotne neke ideološke predznaka hvali sustav koji vodi drugi ideološki. Mislim da je tu I s trećom nije pjevao. I s trećom nije pjevao. Ideologija u tom smislu mislim da nestaje, da je taj dio budi nadu nama, jer nemamo taj kaos. Mi ne znamo šta će se dogoditi kad dođe do tog outbreaka, ako dođe, a odgađa se, nadamo se što više, ali u tom trenutku morala bi postajati ono što kolege kao Večernji, Jutarnji, 24 sata, Nova TV, RTL, HRT, koja mislim da je pokazala sjajnu funkciju u onome, svemu onome što HRT nažalost nije dobar, a to je sad ta škola, ta distribucija škole. Jest da oni moraju, imaju neku drugu odgovornost u smislu informiranja, javnog servisa, ali govorim i Nova TV i RTL i portali, Telegram, Indeks, Jutarnji, Večernji, oni imaju jednu drugu funkciju obavještavanja i na neki način pravodobnog informiranja javnosti. Naša je funkcija jedna druga koju sada ne mogu ti mediji, opterećeni su, ja mislim da će biti naša funkcija R Plusa druga i s vama kao partnerima. Da imamo Piru koji će voditi jedan drugačiji vrstu intervjua, koji će biti i malo ležerniji, jer sad humor izgleda kao nekakav luksuz, ali ga ne bi, ako ga utaremo odmah, ako ga ubijemo, mislim da taj dio je derogacija. Ja mislim da nije derogacija izolacija. Izolacija je nešto što ćemo se morati priviknuti. Derogacija je nestanak bilo kakvog oblika drugačijeg funkcioniranja koji je primijenjen čovjeku, a da ga onda na kreativan, humorističan, možda čak ajmo sada himbu napraviti, veselice, čak i u izolaciji. Moguće je. Moguće. Pa evo, mi možemo čak vidjeti po socijalnim mrežama i tako dalje, zaista sve pršti od nekakvih dobrih fora, konstrukcija. Ne možemo reći da je duh. Duh je najteže ubiti. Da, virus očigledno ne napada duh. Da, duh ne napada. To je tako. Mi mislimo da možemo napraviti mogućnosti, to je sa naših 20-ak prvih gledatelja povijesnih kojima ćemo probati zapamtiti loginove da bismo onda za 20 godina njima dali počasnu medalju. Svako dobiva po six pack. Neće ga. Poznate pive koje nećemo spomenuti, ali nosi slično ime kao i ovaj virus. Ali gledaj, internacionalni smo, imamo tu iz Bosne i Hercegovine, iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ima nas iz svih dijelova Hrvatske, od Triglava do Đevđelije, kako se kaže. Ali to je neki cilj ovoga. Cilj je u biti, mi smo krenuli po onoj kovanici djeluj lokalno, misli globalno. Cilj je neki da to postane, to jest da naš ovaj trud i ta platforma koju smo danas digli i postane neko centralno mjesto ne samo za ljude iz Hrvatske i ne samo za umjetnike iz Hrvatske i ne samo za vijesti iz Hrvatske, vezano uz ovo sve, nego za neku regionalnu priču, jer u principu smo svi u istom problemu. Ok, dakle ovo je poziv da nam se svi pridruže i uključe. Recite gdje nas mogu naći, kontaktirati. Dakle, imamo mogućnost da nekakvu platformu možete gledati na stranici www.rplus.video. Pišite. www.rplus, znači slovima ne brojkama, a ovom znakom. .video. rplus.video je i Facebook i imamo na Facebooku onda radi 808 ćemo biti. 808 će tu biti, dakle, i adresa nam je opet rplus.video@gmail.com. Mi imamo čak i rubriku, vidjet ćete vaše priče. Sorry, na Večernjaku nešto? Na Večernjaku će biti šerane, oni će nas šerati određene, sadržaje kojima se njime čini zanimljivi, a mi ćemo šerati nekakve njihove objave koje se nama čine interesantnima. A što se tiče rubrike koje imamo, a to je vaš video, vaša priča, je nešto što vam nudimo kao mogućnost, dakle, bilo kome tko nije na neki način do sada imao iskustva sa kamerom. To je vrlo jednostavno, dakle sad imamo mobitele koji su tu, jedina uputa koju možemo u podcastu, imamo i kameru, nije samo radio, dakle stavite ga ovako, ovdje ćemo staviti. Imamo i kamere, da sam znao ja bi se počešljao. Dakle, samo ga ovako stisnite, držite ga malo, smirenije i u jednom trenutku što god trebate snimajte u smirenim kadrovima nekakvih
5 sekundi je dovoljno za bilo čega editiranja, a mi ćemo vam što god vi pošaljete, možemo i u dogovoru i samostalno izmontirati i pustiti van. Zato što mislimo da je to isto jedna mogućnost za gledatelje da kontribuiraju zajedno, da međusobno komuniciramo sa videima. Ne komentarima, mi nemamo komentare, imat ćemo na Facebooku, ali na stranicama nemamo, jer mislimo da je naravno mogućnost u ovoj izolaciji jedna od fantastičnih profesija, a to je profesionalni sjedač u mraku i hejtanja i trolanja svega. Mi bi ostavili trolere, nek se trolaju sami sa sobom, tako da onda nekako ostavimo prostor ljudima koji žele nešto drugo raditi. Odlično, dakle, na neki način i YouTube može strepiti. Svi strepe. Da. Ok, dakle, ponovimo, dakle, ili najavimo, dakle, da ćemo svaki dan točno u podne, plus minus 10 minuta, ovisno o našoj disciplini, odnosno vašoj. Dakle, svaki dan ćemo ovdje ugošćavati zanimljive, manje zanimljive goste, dakle, u suradnji sa vama, i ako se ne varam, kolega Kekić će biti naš suvoditelj. Kad samoizolacija to dopusti. Kad samoizolacija to dopusti. Jer u jednom trenutku kad dođemo do ovoga lockdowna, onda ćemo sa vašim Gordanom doći do onoga dijela gdje ćemo, primjerice, mi sad planiramo za vikend napraviti emisiju koja će biti postkad dnevni boravak, dakle u kojem smo zajedno tehnički dogovorili kako da iz mog dnevnog boravka se Skype-om i sve to uvežemo i sa našim gostom. To kreće u subotu, kada? U subotu, isto u 12, tu bi bili vaša smjena, ne? Da. U nedjelju nam je gost Massimo, upravo zbog svoje inicijative. On sutra se očekuje njegovo, kako bi rekli, urbi et orbi na RAF Plusu. Ono što je zanimljivo, evo danas imamo jedan zanimljivu suradnju upravo sa Kud Nikud, a to je da ćete oko 8 sati, jer je oko 8, mislim, uspavanke ili bajke, tako nešto. Da. Još se malo tražimo u smislu timeline-a, ali te uspavanke za djecu možete od Ivane slušati, ona će ih čitati, a ono što je... Koja Ivana, oprosti? Borzović. Aha, mislim da nismo rekli, tako da... Dobro, ispričavam se. A onda imate u 9 sati, to je Kekovi dio, a to je da ćemo imati sport i glazba, ali samo sport nećemo imati za sad, jer moramo naći primjerenije. Individualne vježbe. Pa individualno, ali u glazbenom dijelu imamo već večeras prvi stream naših budućih, odnosno sadašnjih već partnera. Sadašnjih, da. Znači, kako smo rekli da je Air Plus jedna platforma koja je otvorena za apsolutno sve koji se bave ičim vezano uz kulturu u Hrvatskoj. Tako smo jedni od partnera koji su to već pokrenuli, a mi ćemo im biti kao neki kanal za distribuciju, je Močvara, koja je pokrenula svoj projekt nazvan Začarana močvara, gdje povremeno, kada dogovore i kada uspiju, organiziraju neke koncerte koje glazbenici sviraju od sebe doma. Večeras u 9 je na njihovoj stranici Začarana močvara na Facebooku, ali i na Air Plusu, gdje ćemo to dijeliti. Koncert možda jednog od najzanimljivijih trenutno mladih bendova u Hrvatskoj, u stvari pjevača ili kantautora, već bolje rečeno. On se nazva J.R. August, dolazi iz Varaždina, ako se ne varam. Kako se zove? J.R. August. To čak i meni priču i zaintrigirao me. U svom slučaju jako zanimljiv lik kojeg Varaždinac, ne, Varaždinci su na vek bili zanimljivi. Kako oni rade? Kako će biti taj koncert? Oni rade od doma i streamaju, ako sam dobro... Zagorci streamaju iz Kleti. Da, dakle, iz Zaboka je J.R. August, ne iz Varaždina. Znači, jedno od zanimljivijih imena koje se pojavio u posljednjih godina u Hrvatskoj, odradio neke poprilično dobre i zapamćene koncerte po zagrebačkim klubovima, po Tvornici, po ovom. A sad će odsvirati od doma svoj opus. Uz njega, to nije jedini koncert danas, iz Splita će na Začaranoj močvari svirati band Billie Jean. U stvari to čak isto nije band, ona je u biti punk kantautorica, to bi bilo najtočniji opis nje. Također jedna od zanimljivih mladih imena koje ne čujete prečesto, tako da svakako je preporuka da se danas u 9 pojavite ili na Facebooku Začarane močvare ili, kažem, na Air Plusu, gdje ćemo to sve dijeliti i šerati dalje. Ona je nešto u rodu Michael Jacksonu. Pa možda je više kao neki neka inspiracija koja je ovdje čuči cijelo vrijeme dok
piše pjesme. A ono što bi bilo povezujući sjajno, ako punk budemo i uspjeli, ako Jackson. to bude potrajalo, mi imamo suradnju sa, recimo, sjajnim startupom iz Tehnološkog parka Zicer X-Ray, koji su nam i pomogli dignuti se ovih 5-6 dana u smislu dizajna nekakve arhitekture. Sve ste to bavili zapravo u 5-6 dana, to je isto Pa, zanimljivo. ja mislim da smo Ne. u petak, kako bi došlo nam u petak i onda smo mi razmišljali da bi to vezali uz emisiju Al Jazeera Revizija, koja nam je na kraju krajeva partneri i na neki način je bilo logično da spojimo reviziju i budući Air Plus koji ranije kreće, no onda smo u subotu shvatili da je to predugo i da jednostavno ta potreba postoji sad i onda smo danomice ovih dana, noć i dan radili, dizali, imali smo strašno... Pa djelujete prilično ispavano i svježe, moram Da, priznati. zato neki... Što radi televizijska šminka. To su godine, da. Zahvaljujemo. Televizijska šminka i godine iskustva. Da. Zato ste pustili malo brade i to, da se pokrije. malo budemo to. Da. mršavije. U svakom slučaju ti se dogodilo da, recimo, mi smo imali situaciju da su svi morali ad hoc, recimo Izvorka Jurić koja nam je radila dizajn i rap film festival, odmah se morala reagirati i u smislu dizajna loga i tako dalje. Onda smo javili Rabu, jer ipak je to Rap film festival, učilište se adaptiralo što se tiče naših priprema, grad je apsolutno nas podržao i gradonačelnik, tako da smo svi nekako rekli ok, možemo to napraviti na drugačiji način. Kreativnost u smislu različitosti tog sadržaja, ono ne ovisi uopće o meni, ja imam svoju neku strukturu sadržaja koji radim, a zapravo veći dio rade ljudi koje sada i vidite ili ne vidite, Keko je jedan od njih, Vanja, Tena, dakle, ljudi koji nam se pridružuju u hodu, od jedne Maje, od Tije koji će nam sutra raditi sadržaj, tako da od glazbe do, ja nikad nisam čuo za ovaj band, međutim ono što je meni donio RAF Plus kao jednom vrlo, kako se zove, staromodnom slušaču nekakvih glazbi, vrlo konzervativno, jest da imam priliku da sam upoznat sa nekim novim bendom iz Zaboka, iz Splita i to ću večeras poslušati. Ja ne bi imao vjerojatno ni priliku, ni interesa, a sad me to navodi na neke nove, kao što me recimo Kud nikud navodi na neke forme koje nikad nisam prije gledao. I to je ono što mi sad mislimo da polako već prvi dan kao platforma nudimo. A šta će biti sutra i prekstra? A reci, kad smo se dotakli Rap film festivala, u kojoj ste to fazi? Da je to otkazano ili još čekate razne situacije? To je u fazi mirovanja. Mi smo u penziji privremeno. Aha, privremeno zamrznuti bomo rekli. Rap film festival kad bi po voznom redu trebalo ići? Rap film festival ove godine će se dogoditi od 21. do 26.8. Dakle, aha, to još ima. U kojem obimu će se Rap film festival dogoditi, naravno ovisi od ove situacije. Tako, on će se sigurno dogoditi. I kako vidite zapravo koji je odnos između Keke i mene, on je taj. Mi imamo grupu vizionari, ali on je taj koji nema kondicionala, ja sam taj koji ima kondicional, ali mogu reći da se u ovome slažemo, Rap film festival će se sigurno dogoditi. Znači, Rap film festival sigurno ide ove godine, u kojem obimu ide... Sigurno ide. Ne, sigurno ide. Makar kao monodrama. Ako ništa iz čistog inata. A recite, kad je počeo Rap film festival na mom otoku? Na tom otoku je Rap film festival počeo prošle godine. A prošle godine, dakle ovo bi bio već jubilarni drugi. Pa mi smo u principu prošlu godinu zvali kao nulto izdanje, jer smo se u to bacili, realno niko se nije bavio festivalima, osim što smo obilazili festivale. Zuber uglavnom filmske, a uglavnom glazbene, ali sam festival i organizaciju nikad nismo preuzeli na sebe i ovo je bilo bacanje na glavu i zato smo ga nazvali nulti, jer nismo znali kako će ispasti. Obzirom da je otkazan Eurosong, možda ga možete prebaciti na Rab ove godine. Da, mislim, možda možemo napraviti ovaj glazbeno-filmski, mi smo i tu i koketiramo, ali ono što je zapravo super jest da glazbenike smo prošle godine zamolili da nam budu nekakav alat, a oni su to htjeli, da populariziramo filmske forme koje su ponekad teške, dokumentarni film, istraživački, igrani film i tako dalje. Nama je veliki support iskustvo bio i AGB Doc, koji nam je bio partner ove godine, dakle Al Jazeera Balkan se imala tu jednu dobru priču sa nama i tu smo se nekako učili i na neki način kolege koji su puno iskusnije od hrvatskih festivala, od Vukovar film festivala, Motovun film festivala, Zagreb Doksa,
koji je prošle godine kolega Puhovski održao i masterclass, svi su nas podržali, da ne govorimo o Sarajevo Film Festivalu koji je isto vrlo otvoreno bilo prema onome što radimo. Imamo zajednički program Dealing with the Past koji radimo i radit ćemo, kako bi rekao Keko, i ove godine. Ako nikako, da li će to biti opet isto ova varijanta virtualna, ali ćemo ga napraviti. A možda sa avatarima, danas je sve moguće u virtualnom svijetu. Da. Tehnika nam omogućuje razne opcije, zato i kažem, festival će se dogoditi. Augmented reality. Kako i kada, ovisi o situaciji, ne kada, 21. do 26.8. to je isto zapisano u kamenu, je li tako? Je, evo, slažem se, nemam šta reći. Čujem da su to već nadoklesali na Bašćanskoj ploči. Jesmo, i svaki dan si... Konzervatori se bune i tako dalje. Svaki dan još dodatno crticu to je drugi dodamo. otok, koliko ja znam, ali nema ali veze. dobro mislim, znaš. Blizu. Ali u svakom slučaju mislim... Biskupija je ista. Pošalje se mailom Bašćanska ploča, danas ni to nije problem. Ali ono što je nama cilj jest da u ovih vrijeme koje predstoje, mi možemo, vjerovatno tu ne treba izuzeti u obzir ozbiljnost ove situacije. Dakle, treba poslušati ono što struka kaže i to ćemo i mi promovirati i promoviramo. Danas smo objavili po nama vrlo ozbiljan animacijski film i nudimo ga i Ministarstvu zdravstva, ako ga želi gospodin Nevija Smajić je to nama animirao sa sjajnim vokalom dakle kolegica koja je isto dala svoj glas, dala svoj doprinos. U tom smislu ja imam prijatelje koji su dosta kivni na taj, kako bi rekao, toliko je histerija, apokalipsa. Ja mislim da je to ozbiljna stvar, ali imaju i pravu ti moji prijatelji koji kažu da nije to jedino što u tom životu trenutno. Treba se paziti, ali ako smo doma, ako ćemo biti u situaciji da ne možemo ništa, što ćemo sad sjediti, buljiti jedni u druge i tugovati? Pa da, to ako smijem citirati, mislim, Viktora Ivančića da je nešto objavio, jedan od dobrih naputaka, treba više, iskustvo nam govori da treba više vjerovati u život prije smrti nego poslije. Tu se nekako, to mi kao Grunf. Da. Slažem se, da. To je isto kao bolje biti zdrav nego bolestan, to bi Grunf bolje rekao. biti bogat i zdrav nego bolestan i siromaštan, tak nekako išlo. Ok, imamo li još nešto što smo propustili, osim što ćemo dakle najaviti da smo svaki dan točno podne? Točno podne, jedina je stvar bila ideja imena vaše emisije, to se još niste dogovorili, pa da možda bacite kost, pa da vam ljudi... Evo, to je prvi javni natječaj, dakle da nam se ljudi jave na Facebook Radio 808, na Facebook R Plus video, tražimo ime za emisiju. Da. Dakle, nagrade su bogate. Nagrade su bogate, da, izdašne i sigurno dolaze na vašu adresu. Sigurno dolaze na vašu adresu dezinficirane. Da, iz Kine. Imamo još kaj pametno za reći ili glupo? Pa ne, samo eventualno pozvati sve kreativce koji eventualno ne znaju kako bi svoj trenutni kreativni potencijal iskoristili i kako došli do publike, da nas se slobodno jave. Glupo zvuči, ali tu smo za vas. Čekaj, vidiš, u real time-u mislim da ima možda neki vic. Dobro. Da ga pokušam smisliti. Dakle, ljeto je, 8. mjesec, neki od naših otoka, nema turista, nema ničega. Nema 1000 žena na plaži. Lokalna konoba, birtija, unutra je samo konobar i lokalni barba. I jednom ulazi virus. Virus u birtiju, dolazi na šank, oni onak gledaju, ne mogu vjerovat. Dolazi virus do šanke i kaže, molim vas, jednu bevandu, i ništa napravimo bevandu, stave na stol, na šank, ispija bevandu, pita koliko sam dužan. Ovi onak, nema turista i bubne, 50 eura, ništa, izvadi 50 eura, plati, ne. Ovi dalje ovako zabezeknutno gledaju u njega, pa dobro, šta ste zinuli? Pa kaže, pa rijetko nam dolaze, baš zalaze virusi u našu gostionicu. A kaže virus, uz ovakve cijene nije ni čudo. Da. Dobro si ga smislio. Ja, to je jedan hodajući. Krećemo sa serijalom loših viceva, dakle svaki dan... To može biti isto rubrika, da vi imate vaš kutak, znači vaš loš vic. Tako je, biramo najlošiji vic sezone. Ali ne kao maslino da je bed, to je cilj. Tematski. To je cilj, to nije sad da si u bedu zbog toga, ja se nadam. Virus mora uvijek biti glavni lik. Tako je, da. To je jedini uvjet. Virusi, mi Hrvati. Mi Hrvati, da. Koliko nas ima? 300 miliona. Nas i Rusa, 10 milijardi.
Dobro. okej, Ja meni jako drago da ćemo uvijek ostati ovako primjereni u tonu. Politički tako. korektni. To Apsolutno. smo uvijek bili, To to su smo nas uvijek učili bili, od da, da. malena. Da, to ste, ja se sjećam, Kako da. da se bude politički korektno. Za mene PC nije personal computer, nego politically correct. Da, da. To je, it's my middle name. Evo, dragi dečki, ja vam zahvaljujem na Hvala ti, Piro, na što si nas gostovanju. ugostio u ovom prekrasnom Hvala studiju. lijepo. Eto, i meni se ostvario, sami snovi mi se Zatitralo mi je srce, kad ostvario si- da sam s tobom u eteru. Kad se da sam potenciometar na mikrofonu digao, radio meni je sam srce 108. zatitralo. Da, Majke. da. Oni će vjerojatno, poštovani gledatelji i slušatelji, nastaviti jedni druge hvaliti, a mi se nadamo da se vidimo uskoro. Čujemo se, da. Čujemo se uskoro. i vidimo se.